Kinoyalam kaseng hinyau Tribute Council HYC nong kasen hak arpulai terik nailar kilaya kendu yau Medical and Health Officer Kamarkasa PHC ban kerpat yau banyakran bat kibor bahakli jangka tenat ke koi kya bantung arngut ki doktor hakani ke PHC kenang ban ai ke jing syakri bakam bahaya ki pat ba kani kathan kani ka PHC ka pet ka khmi ekijing don kam jo ki pat ba ki basyong basa palat nyau potli kishnong Habau Dr. Ulit Sumar Nongpang Syakishnong Wakampaji kani ka PHC kam don doktor shu. Kila ong ladadan sa uwi u doktor ki padba kinyo kijing syakri bakampaka. Nah, kalian jumi ka HYC nong kasen unit mendakasi lawan ban ya kenduk ini dokter in charge song kana ka PHC maka sa submission na kadau ba ngiyo komplain jong upai ba kidon ki staff nurse ki baktre hang ni kidon ki bom hin ya ka kret ay tin ka slek bagi keren ni ki nong pang bawan ban wat detek jengkot jengkia kane andai ni kum kaliang on ni kum ka HYC simkia ya kane jing ujor jeng kita ki baiba andai lawan beli kendu ini in charge doktor hang ni dan kaliang i charge doktor ru ilaong ba in simkia ba in ya keren ya kita jing sim jing jong baiba bawan ban dawai hang ni ilaong ban baik ne ban ya keren ba detek nos ba bom sim bom don kata gajing satu ya kita ki bapang ba sistem duwan ni hoi berlak hoi ni nak kalian juga HYC ngla yo ban krem bat u bat i doktor i ong ba marwe i don i hab ban suma re ki lipo la ku hajar kumta ki patient bawan hoi ni nak kalian jong ngi ka HYC nong kasen unit ru ngi dawa ya sarkar bahkan pek matlam ya kene ka PHC hang ni po markasa wa kumba komta nyu pro pro teli gisnong hab sakri ndai i doktor pat i don tamarwe imla ban biang ya ta juk sumar hoi ne kalen juk i la tai hok kam bat ni dawa ru ek sarkar ban kan peklam ya kene ka si PHC hang ni bahkan bahkan ai biang ki doktor kumba iwe ni arngot kumta kenang ba kinong pang bawan wat iki dawa ki juk juk hang ni kinyo ya ka jing sakri ke babah